Yes, karanye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma masaha ya mu gitondo biraza guterwa nuko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 27 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ivumbi ryatumutse rero ubutaka bw'Uburundi rwose icyitwa Uburundi mw'abantu b'Imana mwe ibintu bizakomeye rwose ibyabwo bikomeje kuba agateranzamba. Birumvikana rero n'amakuru tugarutsemo muri ano masaha y'icamunsi, ariko turaza kugaruka dusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko badukurikira bari hano mu Kirundo, badukurikira bari ahitwa za Ruyigi ndetse na za Kayanja, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu mu bice bya za Kibitoki, bari Bujumbura, bari hano za Koline mu Jejuru, za Koline mu Nanira, bari za Koline Tongo, bari za Gitega, hose baradukurikira gatanu kuri kagenzi kakwa. Mu gihugu cy'u Rwanda naho baradukurikira cyane kuko rwose tubasanga i Kigali ndetse n'ahandi hose agiye atandukanye, Uganda, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa n'abagaciro bose n'abakunzi ba Duniani Code TV, ndetse kandi usanga banadukurikira ari benshi ku mugabane w'Uburayi, kuko rwose baba bari mu ntara ya gatandatu diaspora, ariko kandi bakaba muri Canada, bakaba United Kingdom, bakaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, bose turabasuje ariko kandi tubahaye ikaze muri ano makuru yo ku gicamunsi. Birumvikana rero n'amakuru tuba tugarutsemo, by'umwihariko tuba tugiye kugenda dutembera hirya no hino tukareba uko situation ihagaze. Ngira ngo maze iminsi mwumva amagambo menshi agenda atangazwa n'uwitwa General Neva, ibyo yagiye avuga ati Kigali si kure, yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo mw'abantu b'Imana mwe munyemerero rwose ibintu tubyinjiremo, turaza gusimukira yose yo nkwarike turaje inshinga deep, turaza gusimukira by'umwihariko hano za Kibitoki, turebe hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka ubu tuvugana nk'ubu. Munyemere mbabwire yuko rwose icyitwa imyiteguro idasanzwe mu ngabo z'Abarundi irimbanishe, ni imyiteguro kugeza amaginga rero yimbonera kure, by'umwihariko zigomba kongera koherezwa kurinda imipaka zigasimbura bamwe mu bari bahari, by'umwihariko barindaga kuri kote y'igihugu cy'u Burundi aho bahana imbibi hose. Ese ni uwuhe mwanzuro uri gutuma bohereza abashyashya kubijyanye no kurinda umutekano? Ese niki kirimo kiraba n'iki Burundi burimo burikanga? Byose turaje tubyinjiremo gatano kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira rero mu bice bigiye bitandukanye bya Bujumbura, tubabwira iby'ibikoresho mu kanya gato bimaze kwasesekara, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraturuka South Africa, byinshi bivuye mu gihugu cy'Ububiligi. Ese izi nkunga zo ibyazo bimeze bite, byifashe bite? Nabyo turaje tubikomozemo tubive imuzingo. Turaza kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko nk'ubu muraza kunyemera dusimbukire rwose ahitwa za Kibitoki kugeza amaginga nahaza Kirundo n'ahitwa za Kibira haracyajyanwa abanyamurenge, by'umwihariko ku gahato bajyanwa mu myitozo mu gisirikare cy'u Burundi, kugira ngo bifashishwe mu buryo budasanzwe bwo guhangana n'umwanzi cyangwa se nabo igihugu cy'u Burundi cyita umwanzi. Ngira ngo mumaze iminsi myinshi mwumva byinshi bigiye bitandukanye, abanzi b'igihugu cy'u Burundi nago twabijya kure murabazi, kugeza amaginga yaba ari kuvuga yuko ari Red Tabara, bakavuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ibyo witwa General Neva maze iminsi atangaza, mu maze iminsi mubyumva bavuga ko igihugu cy'u Rwanda gishaka kubatera. Mw'abantu b'Imana mwe, ngira ngo nimba mukurikirana amakuru hano kuri Duniani Code TV, tumaze iminsi twumva byinshi, ariko ku kijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi rwose u Rwanda rushobora gufata umwanya wo kuyitera, ibi byo ntago ariko biri. Ndagira ngo rwose nanahumuriza Abarundi muzaterwa na Red Tabara, ariko nari ninje mu makuru kuko ibintu nk'ibiyo mbigezeho hari ukuntu numva mfatiyeho kandi nkafatiraho nyine mu buryo butari bwanyabwo, ntari nasoza n'imfunyamfunye. Reka dukomeze, yenda iki turaza kuba tukigarukaho by'umwihariko kuko ni zimwe mu ngingo z'ingenzi, by'umwihariko turi bugende dukomozo tuba turimo turagenda tuva n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi, ariko reka ibi bintu yenda mpite nanabiheraho kuko tugiye kuvuga imfunyamfunye bwakira bugacya. Ngira ngo
tumaze iminsi twumva witwa General Neva, ngira ngo ni ibintu mu masaha ya mu gitondo nabibabwiye, avuga ati Kigali si kure, atuciye mu Kirundo. Ibi ni ibintu, iri ni ijambo rikomeye cyane kandi rifite icyo risobanuye. Ngira ngo igihugu cy'u Rwanda inshuro nyinshi mwagiye mwumva igihugu cy'u Burundi kibariga ati mufasha Red Tabara, mwagiye mwumva byinshi bigiye bitandukanye igihugu cy'u Burundi kivuga ku gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwize ukuri mw'abantu b'Imana mwe, uwitwa General Neva yabuze yaca ntayamira. Uyu mugabo ngira ngo nyuma yuko akubitiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muza amabata y'abasirikare n'akatari abasirikare yajyanye yo kimwe cya kabiri mu ngabo z'abarundi, ndetse akabona iyi M23 irimo iramusatira ku mupaka wa Uvira, ndetse uhana igihugu umupaka uhana imbibi igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubuseko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahise akora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo atangire kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ubwo bishatse kuvuga iki? No kuvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi dushobora kubona Red Tabara yatatse igihugu cy'u Burundi, kuko turabizi yuko ni igihugu kugeza bagenga gifite imitwe myinshi kandi mu mashyamba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo bavuga ngo Red Tabara yarashize, Red Tabara mw'abantu b'Imana mwe ntabwo yigeze ishyira, kuko uwitwa Colonel Aroni Ndayishimiye ni umwe mu bagabo bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru bakubitiwe ku musozi wa muremure, bari bayoboye iyi bato ya 9 Tafoka. Nyuma yo kuyobora iyi bato ya 9 Tafoka rero bimucanze bayikubise bayimaze bamwohereza muri Sud Kivu, bamwohereza ari kumwe n'indi batayo, iyo nayo iri mu bari bagiye kurwanya Tafoka. Ngira ngo nimba muzi ibyibato ndetse n'ibyayabayeho n'ibyakorerwaga muri hano muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi ibyo byo ntabwo tubigaruka. Ubwo rero kuba uwitwa General Neva yitwaza yuko isa n'isaha ashobora kwatakwa, ndetse kandi inshuro nyinshi ntatinya kuvugwa yuko yakatakwa nk'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo mwitonde muzabona kuko uyu mugabo ashobora kuzatakwa n'izo za Red Tabara yatatse agahusha. Ibi bintu barangiza bakabishyira ku gihugu cy'u Rwanda. Nyamara mw'abantu b'Imana mwe, ibi ni ibintu mba mbabwira, ariko nzi neza yuko rwose uko byagenda kose isaha ku isaha bizaba. Yenda tujya tuvuga ibintu bakavuga ati badutumye, ntabo wadutumye. Ni ibintu tuvuga kandi byigaragaza na buri muntu wese ushobora gutereka hano kuri mikoro akaza akabivuga. Igihugu cy'u Burundi kiri mu kangaratete bigendanye by'umwihariko n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kizi nacyo cyakoze, ndetse kandi nabo cyagiye guhiga nabo nticyabafatisha ngo kibamare, bose baracyahari. Urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko gishyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye. No kuvuga ngo rero ngira ngo iyi nkuru reka yenda tuyiveho, gusa icyo mugomba kumenya cyo abarundi aho muherereye hose, abanyarwanda aho muherereye hose, abadukurikiye aho muherereye hose, ntabwo igihugu cy'u Rwanda gifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, kuko igihugu cy'u Rwanda gifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi nta tuvugiye igihugu cy'u Burundi bacyataka, kuko nta kintu gifite gishobora guhagarika u Rwanda kuba cyarwata. Ariko igihugu cy'u Rwanda abantu b'Imana mwe, ngira ngo murambabwira ati umusaza wacu ibintu bye biba biri ku murongo, ntago ashobora kugutaho umwanya rwose, kandi utari umuntu wo guta abazaguta umwanya nawe muhanganye nizo za Red Tabara nawe mutavuga rumwe, kuko igihugu cy'u Burundi gifite abanzi benshi. Ngira ngo murabizi byaba ibijyanye n'amacakubiri muri guverinoma indani mu nzego za gisirikare, kutumvikana ngaho bareveriyo ndikuriyo barasimbutse barozwe na ba General Neva ngaho. Ibyo bintu byose nibyo bizakurikirana igihugu cy'u Burundi bikagishyira hasi, bikagishyira hasi. Yes, reka yenda iyi nkuru tuyiveho duhita twikomereza. Ngira ngo ni igihugu kugeza amaginga ya kirimo kiragira gutya, ugasanga ibikoresho byinshi hano ku kibuga cy'indege birazanwa, ibikoresho bikazanwa kandi bikaba ari ibikoresho birimo imbunda ndetse n'amasasu. Mw'abantu b'Imana mwe, ndagira ngo mbabwize ukuri, ibi bintu igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora ntago kigeze kibikorana mbere. Hari ukuntu bakoshya, ngira ngo nimba mwarababibonye kwa Kisegedi, uyu mugabo yohejwe n'abacancuro,
abacancuro baramwoshye, tubona za Wigina Group, inkunga ziratangwa, iziturutse mu Burusiya, iziturutse za kwa ba Recep Dogani type twarazibonye, inkunga ziturutse hirya no hino ahantu henshi hatandukanye. Uyu mugabo ibyo bibagatera nzambara feringa biranga. Mwe abantu y'Imana mwe, icyo nababwira cyo nuko rwose bizagorana cyane ku rwego rwo hejuru kugira ngo uwitwa General Neva ibi bintu arimo bimukundire. Ibintu byo kuba arimo aratoza imbonera kure ngira ngo ni ibintu tumaze iminsi tuvuga, arimo arakangurira urubyiruko rwose rw'abarundi kujya mu gisirikare, arimo arajyana abanyamurenge mu gisirikare mu buryo bwa nakita ko ari ukubashyiraho pressure, ndetse na bamwe batakigiyemo bakicwa. Ibi bintu byose ni ibintu uko byagenda kose bigomba gushyikirikirana igihugu cy'u Burundi ubwacyo bikagishyira mu kaga gakomeye. Ni ibintu bigomba gukurikirana igihugu cy'u Burundi ubwacyo bigagishyira mu kaga gakomeye. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse binakarata hano mu gihugu cy'u Burundi. Mwa abantu b'Imana mwe, munyemerere rero twikomereze, ngira ngo amakuru aba ari menshi cyane. Tugaruke gato by'umwihariko ku ntwaro zimo zirazanwa na n'ubu badiployinze hano, zimo zirerekeza za Kibitoke ndetse na za Kirundo. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura isaha ku isaha. Ngira ngo yenda ibi ni bimwe mu bintu turi bukomeze kugenda dukurikirana. Ibyiza intwaro byo nta nubwo ari ibintu bikanganye, kuko buri gihugu kiba gifite uburyo gishobora gukora ibintu byacyo, ndetse n'izo ntwaro zikazanwa. Yes, ariko gato cyane, yenda ntari nagana ku musozo, hari inkuru hano idasanzwe nahoze mbona. Ni inkuru yanditswe ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Burundi, byaba n'ibitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda, byaba na za BBC nabonye babyanditse. Reka iyi nkuru yenda tubanze tuyinjiremo, ndetse nimba hari n'andi makuru agiye atandukanye tubanze tubasomere gato. Havamo ishyano ubusesenguzi ku ntambara y'u Burundi ndetse n'u Rwanda imaze iminsi ivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka yenda iyi nkuru tubanze tuyinjiremo, by'umwihariko no ubusesenguzi bukomeje kugenda bujya hanze. Ni inkuru yanditswe ku Gihe, ni ikinyamakuru cyandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga yuko hari intambara iri gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, akanavuga ko kandi u Rwanda ngo rushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Nubwo rero ibi bimenyetso abitangira ndetse akanabishinza u Rwanda, ndabona yenda batanditse neza, rukemeza u Rwanda narwo rukemeza ko hari mu minsi ishize hari ibiganiro bigamije umubano w'ibihugu byombi byabayeho. Mu kiganiro rero ngira ngo n'ikinyamakuru cya BBC, uyu mukuru w'igihugu yavuze ko afite amakuru yizewe agaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubunyije muri mutwe wa Red Tabara usanzwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni wa mutwe yitwa Tafoka yaragiye kurwanya. Yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza gutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rukabicisha mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tutababwira ko niba Red Tabara ari twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Ngira ngo aya magambo yenda no mu kiganiro cya mu gitondo twayagarutseho. Si ubwa mbere rero uwitwa Perezida Neva avuze ku bijyanye n'intambara iri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tumaze iminsi tubivuga, hari n'ikiganiro, hari n'amajwi menshi nagiye mbakinira, aho yaganirizaga abanyamashengesho nabwo bakaganira kuri iki kintu.
ngira ngo yagize ati erega ibyo barota ngo baratera Burundi n'ibisazi, njye mbyumva nk'ibisanzwe, numvishe bavuga ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye, ngaho iyo muba muzi ingabo Burundi bufite ntago mwakabaye muvuga ibyo ngibyo. Ngira ngo aya ni amagambo uwitwa General Neva yavuze, ngira ngo ibi ni ibintu byagiye binacicikaniye, amavideo ye yagiye acicikana ahantu henshi hagiye hatandukanye, ngo ingabo z'u Burundi nizishidikanwaho ngo zifatanyije kandi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa FDLR uri kwica abatutsi muri Kongo bazize ubwoko bwabo, nabyo bigarutseho kandi FDLR ubwo mbega ibyo nabyo bigarutse asa nkaho bikurura ku Rwanda. Kandi mwibuke neza yuko FDLR itorezwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nyuma yo gutorezwa mu gihugu cy'u Burundi bafatanya no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorera amahano abaturage b'abakongomani. Umurongo w'u Rwanda ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR urazwi, ari nayo mpamvu bigoye kwiyumvisha impamvu hari ibihugu bishobora gushyigikira uwo mutwe wamaze gutangaza ko wifuza gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda ukanakomeza umugambi wo gushyira mu bikorwa jenoside. Icyakora nubwo u Burundi bwahisemo kwifatanya n'uwo mutwe, mu minsi ishize humvikanye inkuru y'ibiganiro ku mpande zombi bigamije gushakira hamwe umuti w'ikibazo hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro byari binaherutse kugarukwaho na Perezida Paul Kagame, wanavuze ko hari icyizere cy'uko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazahuka. Abarundi n'Abanyarwanda turi bamwe, aho dutandukaniye. Mu mboni z'uwitwa Gatete Ruhumuriza, umunyamategeko akaba n'umushakashatsi, u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bihuriye kuri byinshi birimo n'umuco n'amateka. Ngira ngo ntiriwe njya muri byinshi, birumvikana yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ubu tuvugana bitakabaye biryana. Ngiye kuvuga bwakira bugata, ahubwo reka dusoreze aha ngaha, ngira ngo turaza kugomya tubakurikirane byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.